ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر الثالث السلام عليكم اليبدو ميريش بدل كل فجر تري مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون ميغنس تمدا سليمان عليه السلام واهك يايكو برنامج كوريغ غستباني الشيخ عبد الله جميل الشيخ ابراهيم احمد ade algonus miharu wahaka mi dagotum algon men fashage miule ayatuge teriya mi wannani ade wama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'ala al-malakayn mi yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'ala al-malakayn mi basura algon men balalan beenum wani mi basura balalaru mi basuluge maane ki e shaytanu mistakunna sihru daskoddi ule adi babil karaga nuota ehengotuka bunakama wanam haruta marut nuota de malakun na mi baawale wunu ecche nuota ilham wunu takechchakan eba mihun tabawiye mitaga algonum wahaka dakkani dekamegge wahaka agmaccha ekkamaki sehuruge wahaka anekamaki de malakegge maccha allah ilham korvi kanta takegge wahaka ehem vejjiya ege maneki e de malakunna e ilham korunu kandata ki eives sehure nune ennames mitaga algonne mi wahakataka fo isnalairuga mi gadimi mujtama'atuga ilma maarifa ge waram muhimmu kandatake feturifa wakan ei faha korun jekame misalaka misruge gadimi hadoratuga algon mena fene ahram tabina kofawatan firani hadoratuga ei ezamanuga mihun ad mizamanuga skalgon balala algon mena khiyalus nukure waruge bodu kamen e kamaki den ad evres ma muhimmu kamen hinga dekuma ve ei mi marwe fatibe mihun kuninwane gota tahniyat kon hadagen rakkatir kunu e mizamanuge elmuges mikankan libigatumge kuladana kamen hagigatuga insana lifan waruge waruga de kandatake meoti gadimi zamanuga libifa ehmima mi insani ilmuge terege be himeniye mihunna agun menna mizamanuga qabul nukure gina kandatake gadimi zamanuga hingafa adi gadimi zamanuga nufena kidam kam mizamanuga hingafa ri kandatta e mi usul balafiya agun menna mihma ihsas nukure kandatake ves duniyega hingamun hingadane den anekamaki babil mi gadimi hadoratuge waram muhimmu markaze mi gadimi hadoratuge mi markazge terega mi waragina kandattake hingafe bhottege terega sihura gule kandatta vese bhotte emme mi de malakunna e kandatta gulifuhure nuba kandattaku mihun durukuruma allah subhanahu wa taala ilham take kurevviye emmima efada malakun duniye as nota duniyege bimmatiga ulemun dar insanunge sifaga ulun ei hagegatuge sama vedane kameke mikaman algon menna mi dalil libeni suratul an'amge nuwana ayatuga allahge wahi bas fuluga miyonna bas allah wahi kurawani walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun timan allah funuvi rasulai malaikatu kamga winama mi e malaikatu nodar malaikatu rasulai gotuga funu winama emihaki adamge dari firihena kamga timan allah levvimhe adi ebami hun forwa olwala kantattan ebami hunge macca wanghana kuriume eg maane ki tiyei hama timammen kahala adam ge dariye bune emihunge nafsutakan olwalume kamga ekanta levime eg maane ki malaikatun fonwa kama vejje insanunge sifaga allah taala ebami fonwuma vesama kuladumantave wodigem ve emim algon menna sunnata balala fiya se benge kiyet rasula gariha jibril amin wahiyaga wadanna waruge insanege suraga wadanna kama hadisun sah hadisun e bohur sabitu engen by far dihiyatul kulabige sifaga ekale fan wadanne kama adi enu by
bebe kalunge sifagas wadanne vikan e algon menna mi faalukon ingen huri kandattake mikahal kandattaki mi ghaibuge kandatta mi kandattaka me algon men wahadakkam vejjiya hagegatuga mige emme funa hamiyan algon menna devum ekashigen wa kamakal nuwe algon men ge ilmaki eha baruga decche nune algon menna mi lifoti ilmuge wara kuda minwaren ehwima minwaruge tereng ghaibuge huriha kamege tereng algon men gos algon menna fora fawa ilmuge minwarun hisab deve waruge qabil kame nete hagegatuga dannawan jehene tafsir ilmerin mi wahakataka gulwafa mi wahaktan algon menna haamuko denni miga mi denukta wakama den komme gotegga namas mi de malakun de malakun Allah ilham korevi kantatta mistakunna angadini sihura gulifawa kantatta kawati ade sihuruga himene nubaya kantattakun durukuruma ilham tawge beenun koggen mi kantattage kuruman bekalon dasko devvi ehmei ijabi kame gotuga mi beleven ehmema mi sihura nugule kame sihur batil kura kame algon menna bonavidan ehmema mi usulege mati mikan hingadi den sualaka mewani kivegen to Allah subhanahu wa ta'ala malaikatu khiyar korunta de malakum fonuvi de mikal sualege jawab dairu algon me visnalange beje nuna fonuvan mi jehne nabi fonuvi kamga vesama insanunge bahakam yonani kive malaikatu kunu fonuvi den anekamaki mikala ilme mi sehur batil kura ilme kama vejjiya ilmu hama hagegatu wes insana hame forokod dinumuga nabi bekalunge dawru onnane ehmima dawruge itura insanu mi sihuru genesgatu muga abadwes mi sihura gulwafa mi nabi bekalunange ba tuhumatu kure ebe bekalun genna komme wahakeki sihureke kit rasulayan algon men belikum wes musa gafanu gerisat belikum wes adi algon mihar mi wahadakani Sulaiman alayhi salam ge risata gulfore kandataka belikum govis mitages mi ishare koreveni midenne gotun ebebe kalu gennevi kandataki sihurukama bunu ehem vijje ebebe kalu nun ehem bayaku ege hagegetan hamako devwagen fasehen ekan mistakunna mi olum filwa devmaki ebebe kalu genne vecheki sihuru nunkam war rangalan hamako dene dalileke adi midekanta wegen nudakan kafarun navesama faalukam bodu gotigga angadinume den mitaga mujizaya sihuruge suri tafatu algon men bajhe hagegatuga visnalan mujizaki Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekalunge appulu macca adafu watana lani gotigga mi kureve gota mi ilham ko ekalang mi faaluko devwa kandata misaka algon men enge kit urwa mi rasula sallallahu alaihi wasallam appulu macca bawalevi emme warugada mujiza adi algon men kuring ishare korfi musa gfanuge mujizatuge macce algon mujizatuge ituru tafsil ta komme hinda kannati khilaf sihuraki insana ge lolan olwaleve hama algon men hadagen kura kandataw tereng olwaleve gotuga mi annani ehmima mi de kandataw mihuri durumin gaakon ekkolla faanati nabi bekalaka mikankama gule batil aqidata mistakuna hame forokodinu badaluga ezamanuga mi de malakum fonu wagen Allah tabarak wa taala ekantata insanuna visnawa devi enna sagon menenge kit rasula sallallahu alaihi wasallam ekalek faanuga risalatu tere galgon wen mi huri hakum bani bayan ko devwa ungannawa devwafa emvi mitaga mi nuktaga machan algon mi ishare kuri Al-Ustaz Musa Anwar Adami demek Ibrahim wahakaga me mu'jizatak siharuga wahaka tibe funna me tafsil watakon khulasa kon de boge maana dannawa de bafe den mitanuga de huni tangara de karamatu ga wahakes bayan kollenge bajhe ade karamata ge sagegatu mi ge tere ge himene bawate ade karama mi falwani ma Allah subhanahu wa ta'ala ayattaka miha ki salih taqwa mihe gotuga mashore fawa mihe ade miha ke besalega sharai nasutaga khilafa mihenu note efada miho gono mikeni waliwerinne adi ekandatan enage ammatiga mi falwani besalega enekamaka edigenennu misale gotu awon me musak fana me khidr fana go haka balala rawno men wari itme kamuge tafsil fane gendan den mitanu go fede suwale ki me sihru hadami huna me sihara medu oti kon hukume bawe no te kama dawgon men amal kuram bi kine bawe imam nawawi dalwa gatuga hagigatuga sihru dumaki kandedigen haram kame adi ei bodu fawatoge terega himene kame kama kalefano vidala fonani e kalefan dal me
ಕಿತಾಬುಲ್ ಈಮಾನ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವನಿ ಮೀ ಸಬಲ್ ಮೊಬಿಗಾತುಕ ತೆರೆಗ ಕಿದ ರಸೂಲ ಇಬ್ರಾಹಿಮನು ಬಾಫಾ ಕಮ ಅದಿ ಹಮಯಾಕ ಮೀ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ಫಾನ್ ದೇಕವಡಾನವ ಗೊತುಗ ಸಿಹುರು ಅದಾಮಿಹು ಕಂಡೇಡಿಗಿನ್ ಸಿಹುರ ಎಸಿರು ಹದೆ ತಕ್ಕೆತೆ ನೋತ ಎ ಬ್ಯಾತ ಎಕ್ಕುಂ ಮೀ ಎಮೀಹ ಜೇನಿ ಕಂಡೇಡಿಗಿನ್ ಗತುಲು ಕೊಲ್ಲ ಮನಕಿ ಎಮೀಹ ಕನ್ ದೇವನ ಉಗೂಬಾತೆನ್ನೆ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮೀ النظراتهم في أحسن القصص محمد سيد الوكيل إدارة وقتوجا حقيقة مي أونا مية بلالا ما الله سبحانه وتعالى إنسانا ميوتي توبة ومقدرو خلوا دبافة إن جامعة جهندين استوبة مق فرصة تبي إهين كمون إن إسلام دين وفهوجا إن كيد رسوله زمانه سكليفانو के साहबी ना उन बलाला इरो से मीहूं तौबा मा फोगा कलेफोन में दो को लबा फेब्रुवरी एंकम सिर हदा मीहा से एन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत तौबा वे कमुगा वा नमा एन तौबा वी हेलफा सालिह तौबा कमुगा वा नमा एन गे फाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुसवा देवान एंकम अगुन मेन एबे सालेगा मीहा गतलु कुरुमका अमरे नुकरबेन ए कुरिंगान इशारा कुरिन तौबा मुगे दरोती इंसाना यं हुलुइफा الشيخ إبراهيم محمد ade algon mi wahadakam dani mi ayatuga hama fahatun anna batuga macha Allah wahi korwa fo oti wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ade kirt qur'anuge mi basfulan algon men balala fiya mi basfuluga mi maneki timammen ewahake ki fituneke imtihaneke kale daskuggen kafir nuwashe vidaluwe nasehe devuma fahuga menui evves mihakan e dekalun unganne nudevve ade mi wara soriha gotegga faalukam bodu gotegga kiyet qur'anuge minassun algon men engeni e de malakum mi ikhlas ter nasihata egga sihur batil qura kandata mistakunna unganna devvam diyaka ehema ege mi wama yuallimani min ahadin mi basfulun algon men wara rangalan ekan eba faalukun angade adi min eba dalil kodde mikam ge huri khutura terikan nurakka terikan adi ege hassasiyatu eggoy ehema min algon menna mi faaluwe angadeni mikahala kame daskura miheku badaluwegen hinga daane kan ebe kalun enge wadayen fawa minwara adi ekamuge macca mistakun helun teri koromutaka ebe kalun devwamun dia naseha kiveto mi faaluge nurakka terikame mi kurimati wani mihun kiveto miha avha mi lembigen da gote mi wani ei hagegatuge sihoraki ege sababun mi sihuru ಬಾತಿಲು ಕುರಾಕಂ ವಜ್ಜೆ ವರ ಗಿಣವತ್ತರುಗೆ ಸಿಹುರು ತಕಿಂಗ್ ಎಬ ದಸ್ಕುರಂಜೆ ಏಮ ಮೀ ಸಿಹುರುಗೆ ವತ್ತರು ತಕ ಸಿಹುರುಗೆ ಮೀ ಉಸ್ಲೂಬ್ ತಕ ಗೊತ್ತಕ ಮೀ ಹುರಿಹಾಕಮ ವೆಸೆ ಬ ದಸ್ಕುರಂಜೆ ಮಿಸಾಕ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಮೀ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಉಸು ಕೇವಾ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ಎಂಗೇನೆ ವಿಹೆ ಸಲಾಮ ವುಮ್ಮ ಬೇಣ ಕುರ ಬೇಸ್ತಕ ಅದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಮಗೆ ಸಮ ಮೀಚಿತಿ ಕಿಯವಾದೆ ಮುಂದಾನೆ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ಎಂಗೇನೆ ವಿಹೆ ಸಲಾಮಟಕ ಬೇಣ ಕುರಾನೆ ಮೇನಿ ಬೇಸ್ತಕ ಮೇನಿ ಫಿವಳ ತಕ ಅಳಂಜಿ ಹೇನಕಮ ಎಹಂ ವೆಜ್ಜೆ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ಎಂಗೇನೆ ಮೀಹಕ ಮೀ ಬೇಸ್ ದೀಗೆನ್ ಹವ ಮೀಹ ಮರಾಲಾನೆ ಗೊತ್ತವೆಸ್ ಎ ಉಸೂಲ್ ಒಣ್ಣಾನೆ ಎಹಂ ವೆಜ್ಜೆ ಹಂ ಸಿಹರುಗೆ ಸಮ ಮೀ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಮೀ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಎಂಗಫಾ ವಾಣೆ ತೀವೆ ಮೀ ಬೇಕಲು ಮೀ ಕಂಡೆಯಲಿಗೆ ಅಬದು ಮೀ ವಸಿಯೆ ತಕುರಾರುಕೊ ಮಿ ಕುರವಣಿ ಮಿಕಂ ಉಂಗೆಣಿ ಏಗೆನ್ ದಿಯಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಗೆಲ್ಲುನ್ ದೆಣಿವಿ ಎಲ್ಮೆಕೆ ಎಹಂ ವೀಮ ಮೀಗೆ ಬೇಣು ನೊಕುರಾಶೆ ಮೀ ಉಸೂಲು ಮೀ ವಿಸ್ನಾದೆವ್ವಮು ಎ ಬೇಕಲು ವಡಾಗತಿ ಎಹಂ ವೀಮ ಮೀನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಎಂಗೆಣಿ ಹಗೇಗತುಗ ಮಿಕಮಕಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಿತುಣ ಎಕ್ಕ algon menna duniyege waragina kandata mi Allah imtihan korwa dakwafani fitune gotuga Allah wahi korafane suratul anbiya ge 31 ayatuga wa nabluukum bisharri wal khairi fitna heyo kandata ka nuba kandata ei fituna veri kandata gotuga adi rangalu kandata gotuga elawafani algon men e fituna ge matige imtihan koroma misalaka rangalu kandata e rangalu wegen gosses algon menna by faran ege tere nuba ka mahamed deveka gotuka vis algon men gamota badal kolle wegen hinga de ehwima mikama medu visnuma mi debekalu mitaga mi visna devwa fawani mistakunna sihuruge kandata uge terega ulumuge teren lafa mi hunna gellun devefada kandata nukuruma edima emburige neduma nubakandata ka dima miha dafada kame nukuruma adi mi sihuruge nurakka terikama ekama medu visnuma abadwe sandan koddemun ebekalu mi unganna devwamun diyi ehwima den Allah mitaga algon men angawa devwani فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ade miha emiha ga ambi miha ya demedu waki qur'ane taketi e dekalunge kiben eba mihun daskon ulune mi algon menna duniyega mi levvi insani gulun emme heyo rangalu gotuga binawa gulun mi ambi firikamge gulun e gulun netikollafada kandatake mi de malakum medwere kurwa
mi ingigen diye mi buna kahala usul mitaga algon menna mi angadeni ekamakus mi wahakta dasko devviruga nasihata irshada ekiga ebekalum mi dasko devani mi sihuruge etak wattarenge botte etak kulevve nun etak gottakevve මීගේ තෙරෙන් එක්කමකේ මී අංහෙනුන්නා ෆිරිහෙන වාගේ කෑවෙන කොග්ගෙන් උලේ දෙම ෆිරින් දුරුකුරුම් වෙස්මි සිහුරු බේන කොග්ගෙන් අල්ගොන් මෙ මිය කියන ස්ත්‍රි වරිතොල හෙදුන් මී හදාගේ මී දුරුකුරුමේ මී බුණ නිහෙවිම මී වානේ එම්මෙ නුබෑ කන්දතව ගොතුග එම්මෙ බොඩු ෆිතුනේක වානේ මී කන්දත එහෙවිම මී කංකමා මෙදුග විස්නාෂේ දෙන් මී කීත් රසූලාගේ හදීස් බස්වලුන් දේහවා මානාගේ තෙරේග ආදේ ඉබ්ලිස් මිස්තකුන්ගේ තෙරේග මේ දෙම ෆිරින වස්වාස් දෙමුන් දානේ වරිවුමන් එදිගෙන් එමිහුන් එක කොණ එකක මේ බාරවලා වාහක දෙක්කම මානෙක මිසක අංගෙ මිහා ගිත වස්වාස් වදනි කලේ කලේ ෆිරිමියා කෑනේ වරිවෙගෙන් එහෙ මිහක ඉන්නාෂ මියුනි මිහකු මාරීචේ හැම ෆිරිහෙම් මිහා වෙස උසූල්ත මේ වස්වාස් දීගෙන් මියංගා දෙනි මියුනන් හෙන කුමාරී තිවානේ ඒනේ ඇඳේ උන්නේ මා ෆුරිහම කමෙල් ලිබේනේ මා මොළු ගොත්ත ෆෙන්නානේ මා රංගලු උසූල්ත ෆිනිගෙන් දානේ එහෙවීම මේ දෙම ෆිරින් දුරු කුරුම මේ සිහුරුගේ මක්සුද්දවගේ තෙරේග හිමිනේ ලඬු දඬියකේ ඒ දෙම ෆිරින් දුරු කුරුම මසේ කුරුන් අදි එයි හගේගතුග දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෙව්වි ඕගාතිරිකම හිංහම ජිහුම මේ එක කොණකක මේ ලෙඹි ගෙන් තිබුමුගේ බෑ නත්තාල අල්ලාහ් ලෙව්වි මේ හේවකන්තන් ඉන්සානා කිබෑ නත්තාල මං ඔය ෆුර්සතකේ එයි එහෙවීම අල්ලාහ්ගේ ආයතක ඛිලාෆ් උසූලකෂේ මිකන්දත මිවෙගෙන් දනි එහෙම තිමන් දෙබේකලු මිකම නසෙහ දිනුම ෆහුගේ මිකන් කම් මි දස්කොත් දෙනි මේ කීර්ත් කුර්ආනුගේ සීගායන් අලගොන් මෙන්න වර රංගල දේහවේ එංගේ කන්තතකේ ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ದೇಪೆ ಫುಳಂಗ ವಾಹಕಸ್ ಮೇಗೆ ನಿಸಿವರ್ ಹೆದುಮಕಿ ಐ ಕಣ್ಣೆಳಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗ ಹಾರಾಂ ಕಮಕ್ಕಮ ಏನಂತ ಕಮ್ಮಕಿ ಹಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಯ ಕಾರ್ಯವಾ ಹೇವರ್ವಾ ಕಮವೆಸ್ ನುಂಕ ದೆನ್ ಕುರಿಯಗೆ ದವಾನೆ ಅಲಿಸ್ತಾಸ್ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ ಅದೇ ಮಿಹಾರ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ವಾಹದ ಕೊಮ್ಮೆದನಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಫಾನ್ ಜಮಾನುಗ ಸಿಹರುಗೆ ಕಂತತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಏಕ ಫೋಗ ಸಿಹರವರಿಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತ ಮಿಕಂತತ್ತಕ ಬೇಗತುಂ ಅದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ನಾರ್ಹೆಕ್ಕಮುಗ ಆಗುಣ ಬಲಹಮಿವತಿ ಅಲ್ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ದೇವನಾಯ ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿಸಾ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಬ್ಬನಾಯತ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇವನಾಯತುಗ ವಹಿಕರಬ್ಬಾ ಫತಿ ಅಲಂ ತರ ಇಲಲ್ ಲಜೀನ ಊತು ನಸೀಬನ್ ಮಿನಲ್ ಕಿತಾಬಿ ಯುಮಿನೂನ ಬಿಲ್ ಜಿಬ್ತಿ ವತ್ತಾಗೂತಿ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ಮಾನಕಿ ಫೊತುಗತರಿಂ ಬೈನ್ ಎಬಾ ಮೀಹುನ ಲಿಬಿಗಂಬಾ ಮೀಹುನ್ ಕಲೇಫಾನು ದೆಕವಡಾನು ಗೊಂನೋಮುತೋಯ್ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ಬುದಶಾಯ್ ಶೈತಾನಾನ್ ಈಮಾನ್ವೆ ಅದಿ ಕಾಫಿರು ಮೀಹುನ್ನ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ಬುನೆ ಈಮಾನ್ವೆಗತಿ ಮೀಹುನ್ನ ವರೆ ಮಿಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ತೆದ್ಮಗು ಲಿಬುಂ ಬೊಡೆ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಹಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲಾನಲ್ ಲವ್ವಾಫಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಾನಲ್ ಲವ್ವಾಫಾ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಕ ನಸುರರಿವಾನೆ ಮೀಹಕು ಕಲೇಫಾನಕಂಡು ಫೆನ್ನಾನೆ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇದಾಳೆಫಾವೆ ಆ ಜಿಬ್ತುಗೆ ಮಾನಕಿ ಸಿಹರೆ الطاغوتುಗೆ ಮಾನಕಿ ಶೈತಾನಾಯ್ ಜಾಬಿರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳೆಫಾವೆ ಅತ್ತವಾಗೀಸಕಿ ಎಮೀಹುಗೆ ಗಾತ ಶೈತಾನುನ್ ಅನ್ನ ಕಾಹಿನುನ್ನೆ ಆದೆ ಕೊಡೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಸಿಹರಾ ಕುಫ್ರಕಿ ದೇಕ್ವರಿಂ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ದುನಿಯಾ ಆಖಿರತುಗಾವೆಸ್ ಹುರಿ ಹಲಾಕು ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ಸಾಬಿತುವಾಗುತುಗ ಸಿಹರಕಿ ಇಲ್ಮೆ ನಮಸ್ ಇಲ್ಮು ಗೆನೆ ಮೀಹಕ ಆಖಿರತುಗ ಹಮಜುಹುಮೆನ್ನೆ ಇಲ್ಮು ಗೆನಮುನ್ ಎಮೀಹಾ ಕಾಫಿರುಗೆಂದೆ ಏಯ್ ಅದಿ ಏಮದ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ ಬೇನು ಕುರ್ಮ ಸಾಬುನ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನಂ ಏಗೆ ಅಸರು ಕುರೆ ಮಿಸಾಲಕ ದಮಫಿರಿಂ ಬರಿವಗೆನ್ ದಿಯುಂ ನೋತ ಕತುಲು ಕುರು ನೋತ ಮೆನು ಮುಸ್ತಫಾತ್ ವತ್ತರುಗೆ ಉಂದಗೂತ ಫೋರ ನಮಯ ಸಿಹುರ್ವರಿಂಗೆ ಅಮತ್ತಕೊಮೆಸ್ ಅಸರು ಕುರನಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏಕಮಂ ಇರಾದ ಕುರಮು ಸಿಹುರು ಹಾಹುರ ಪಂಡಿತ ಪರಿತೋಳೆ ಮಿಕಂದತ್ತ ಬೆಸ್ ಮಣಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರೆರಾಫಾ ಗೌಮ್ತಗಾಸ್ ಫೆತುರಿಫಾ ಆದ ಫಗೀರ್ ಗೌಮೆ ಮುಸಂದಿ ಗೌಮೆ ಕಮಗ ತಫಾತೆನ್ನೆ ಅಗುಣೆಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಗೋತಕ ಬಲಾಲಾಯರು ಫರೆನ್ಸಿಯಸ್ ವಿಲಾತುಗ ಮೀ ಸಿಹುರುಗೆ ಫಾಹುರ ಪಂಡಿತಾಗೆ ಕಂದತ್ತ ಕುರಾ ತಿರೀಸ್ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ಉಳೇಕಮ ಬಯಾಂಕೊಫಾವೆ ಫೆತ್ತೋಗ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ಜರ್ಮನ್ ವಿಲಾತುಗ ಅಡ್ಡಿಯ ಹಾಹ ಮೀಯಾರು ಮೀ ಅದದು ಅರಾಗೆಂ ಗೊಸ್ಫಾವೆ ಅದೆ ಕುರಿಂ ಬಯಾಂಕುರಿಯನ್ ಸಿಹರಕಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚೆಕ್ಕ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬಯಾಂಕು ಎಕಮು ಸಬುಂ ಮೀ ಕುರನಿ ಕೊಂ ಅಸರತಕೆತ್ತು ಅಗುಣ ಬಲಾಲಾರ ಅಗುಣನ ವಿವಾಹಕತ ಬಯಾಂಕು ದೆಬಾಫತಿ ಅಲ್ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ದೇವನಾಯತುಗ ಆಗ ರೇಗ ಮೀ ಆಯತುಗೆ ಬೈ ಅಗುಣ ಮೆಮನಿತೆ ಬೆಫುನ ದನ್ನವಾಫ ಆದೆ ಮಿ ಆಯತುನ್ ದೇಹವಾ ಗೊತುಗ ಸಿಹರಕಿ ಫಾಯದಾಯ ನುಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ನಮೆಸ್ ಏ ಮೀಹುನ್ನ ಗೆಲ್ಲುನ್ ದೆವನಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಜ್ನು ಫುಳಾ ಲ್ಯಾಗೆನ್ ಸಿಹರುಗೆ ತಬ್ಬಾವತೆವ್ವೆ ಬೈ ಬಾವತ್ತಕಿ ಹಗೀಗತೆವ್ವಾ ಸಿಹುರೆನ್ ಏಯಿ ಕುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಿಹೆನ್ ದೆಮಫಿರಿಂ ವರಿ ಕುರುಮ ಹದಾ ಸಿಹುರು ಪದ ಕಂದತ್ತ ಮಿಸಿಹುರುಗೆ ತೆರೆಗ ಲೋಬ್ ಜೆಸುಮ ಹದಾ ಸಿಹುರು ಸಿಮೆನೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮಿವಾತಿಗ ಸಿಹುರ ನಂದಬಾಫವನಿ ಅತ್ತೌಲಾಗೆ ನಮು
كليفان حديث روك ربا فاني إن الرقي والتمائم بالتولى شركم مي حديثك أبو داود إمام أحمد باك ربا حديثه التولى من بهوك معنيكي أبي ميها إنا فرميها يا أدي أنهم ميها فرينهك إدمين دمنوك اللو بفدمان هذا سحر الشيخ عبد العزيز ಅದೇ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಸಿಹರುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂದಾಯಿರು ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಹಗೀಗತುಗ ಅವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌದೂಯಿಗೆ ತೆರೆಯ ವದೇವಿಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಹೀವನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮಿ ಉಳೇನಿ ಐ ಹಗೀಗತುಗ ಸಿಹರಕಿ ಕೊಬಾ ಬಾಯೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಬದಾಲ ಇರುಗ ಸಿಹರುಗೆ ಹಗೀಗತಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದಾ ಇರು ಮಿ ಸಿಹರು ಎಕುಲೆವಿಗೆ ಮಿವನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮಿಕಿಯ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮು ಮಿದಾ ಸಿಹರು ಎಕುಲೆವಿಗೆ ವನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಶಿರುಕುಗೆ ಮಚ್ಚ එහෙම අල්ගොන්මෙන්න වර මුහිම්මු මවුදූ එමි සිහරුගේ භාවයිත්ත දෙම්ම මෝසෙස් ඉෂාරා කරවි හිම් වර ගින ගොත සිහරුගේ වාහක කුර්ආනුක අවසයිසයි බයි කුර්ආනුගේ ඉබාරායිත්තක බලාලාරු අල්ගොන්මෙන්න ඔය ෆෙන්න තින් ගොතක සිහරු ජෙහෙකම නොතේ සිහරුගේ තින් භාවතේ වේකන් ඒ සිහරකි මීහුණ එකල හයරාම් වේ අන්තරීස්වකින් එදා දියුමා ඒ කුර්ආනුග ඉෂාරා කරන සයකූලුන ලිල්ලාහි කුල් ෆඅන්නා තුස්හරුන් මි ආයතුග ඉෂාරා කොෆා මිවනි හයරාම් වේ අන්තරීස්වේ ගෙන් නුවත ලඬු නුවත මේ මකරු වෙරිකම්ගේ දශ වදගෙන් දා ගොත දෙන් අනිත්තනේ ගාලගොන් වෙන්න ෆෙන්න මෙොන්නනි අනෙක් වත්තරකි ඒ සිහුරු ඒගේ සවබුන් නුකුරවේ කම හගීගතෙන් නු ඒ හගීගතුග එකම නුවේ එහෙන්නම එසෙයි ලෝමච්ච ෆෙන්නනි එයි හගීගත එක්කම්ග එය ඉෂාරා කරවා අල්ලාහ් මෙන්නනි වහි කරවා යුඛයල් ඉලයිහි මින් සිහරිහිම් අන්නහා තසා එබෑමි හුන්නන් ඒ සිහුරුන් එමි හුන්නන් හීවේ අස්ලු එයි දුආ ඉච්චිතකින් අනෙකච්චක මෙන්නනි ජින්නි ෂයිතානු මෙදුවරි කොග්ගෙන් නුවත ෂයිතානුගේ වස්වාහු සිහුරු හෙදුම් එය ඉෂාරා කරවා කීත කුර්ආනුග अंगामन वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमुन अन्नास सिहर मी शैताना के बई दस को दे सिहर मी हकीकत अलगन में गितरिया मशहूर व आम वेगिंग अलगन में नन्नो हम दुनिया की तरह मुसदम में इशारा करे भी दुनिया की तरह मशहूर व फावा सिहर की मी सिहर के तरहगा हकीकत का फंडिते अलगन में दडनवा लुमु हितंगराने बैफहर अलगन में हम फेने फंडिते की सब वरकिन कंतत्तं हकीकत का वेगिन दाता हकीकतक वेगे मि दनी कीवे बाए अलगोन में हितंग अराएबा ए अलगोन में मि फंडित फोइफोत बलालारो अलगोन में न फेन्न मि ओन्ननी एग शिरुगे कलिमत लिए अनुवत कुर्आन के आयत के बदल कोगे एय एकमे कुरा ओन्न नुवत नजिस तकेति कुर्आन के आयत लिए कमे कुरा नुवत मी नमाज कुरुं हुद्द नुआ हालतिग्गा होरे नमाज कुरुं मिसालक जुनुबेरी वेगिन हुरु नुवत ओरियामुं होरे नमाज कुरु मिकहल कंतत्तके कोग्गिन अलगोन में फंडित हदागिन ए कामयाब मिकुरनी मीगे हकीकत बलाला एरुगा अलगोन में नंग इल्म वेरिन लियफावा फोइत्तकुं अलगोन में नवर साफ कुं फेन्नंगे बहुरे जिन्नी मीगा रोले कुलेतम इल्म वेरिन विदालो एफावनी मी मसक्के कोद्दनी ಕಾಕು ಜಿನ್ನಿಯ ಕೊಮ್ಮಸಕ್ಕತೆ ಮೀ ಫಂಡಿತ್ತಾಗೆ ಬಾರು ಮಿಹಿಂಗ ಕಂತತ್ತ ಮಿಸಾಲಕ ದೆಮ್ಮೆ ಮೋಸವೆಸ್ ಇಶಾರಾ ಕೊರೆವಿ ಮೀ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದೆಮಫಿರಿಂ ವಕಿಕೊಲ್ಲಿ ಮನುವತ ಲೋಬಿವು ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಮಿಕ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಿರಿ ಹದಾಲಿಮ ಕಿಹಿನೆ ಹೇನೆ ಅಸರೆ ಮಿ ಕುರನಿ ಹಕೀಕತುಗ ಅಸರ ಕುರಾ ಕಮಕಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಎ ಶೈತಾನ ಕಿಯಮಮ್ಮನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಕುಫುರು ಕುರನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕದರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೇಂವಾ ಕದರಿ එහෙම මහලුක අල්ගොන් මෙන් දෙන් ජෙහෙ එපද හාලතිග්ග එගොතුන් අල්ගොන් මෙන්න මි ජින්නි මි කියමන් වනි එමෙම ජින්නි කියමන් වුමුන් එසොරුමෙන් එකම කොද්දනි ජින්නි කියමන් වෙගෙන් අස්ලුක ෆන්ඩිත්තෙන් හෙදෙනි ෆන්ඩිත්ත හදා මිහුණන් එක නේගි හිඟා දානේ එහෙනම හගීගතුගේ ජින්නියන් ආරමෙන්න මි ගෝවාදෙන ජින්නි හගීගතුගේ සිහොරෙන් නොතේ ෆන්ඩිත්තේ කාමයාබ කොද්දනි එගොතුන් අල්ගොන් මෙන් බලාලාරෝ जिन्नी कियमम वुमगे हकीकत की कोबा किने हे जिन्नी कियमम वनी मुस्लिमुंगे इल्म वरिन लियुवा फवनी जिन्नी इंसान का कियमम वनी इंसान इसरा अलकम कुरीमे इब्न खल्दून विदाल वनी सिहुरु हेदेनी गसगहा गेस्सा आदि तरितक नुवत शैतानक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवा कदरा इज्जत दीगेने मिफद गोतक नूनी
එසරු කියමන් නුවාන අල්ෆහුරු රාසි විදාල්වනි ෆණ්ඩිත හදා මිහුම් වරෆසෙහින් කන්තත්ත කොල්ලාති යහරමෙන්න ෆෙනේ ඒගේ ෆහතුගා එකුලේගේ මනි ජින්නි එබෑ මිහුන කියමන් කුරුමේ එබෑ මිහුන ජින්නි කියමන් කුරවේනි අල්ලාහ ශිරුක් කොග්ගෙනේ ඉබ්නු තයිමියා විදාල්වනි ඉන්සානු මගුෆුරෙදෙජ්ජ නම ඒනායන් එම්මෙ කාරීගා හුන්නානි ෂයිතානා ඒනාගේ කන්තත්ත කොද්දිනුම ෆූගලාලේ අල්ගොන් කුරින්වස් දෙන්නෙවි අස්ලු හගීගතුගා ෂයිතානාගේ මසකතික ඉන්සානා දීනුම් බේරු කොල්ලු ඉස්ලාමී උසූල්තක දුරු කොල්ලු එහෙමීම ෂයිතානාගේ මගන් අතුවජ්ජ මීහක ෂයිතානා වරක් ෆසේහෙන් කියමුම් වේ එයන් ඉෂාරා කරවා අල්ලාහුමි وهي كروا فمنني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ميجي معنى كي أميهنگ مچا شيطان فابا ميهنگ خبر تيبا ميهن تيمان الله දෙවන් හෙయ్యේ ඒ ෂයිතානු ෆාබනි කොම්මෙ දොගුවරි ෆාෆවරියෙක්ගේ මච්චෂේ ඒ ෂයිතානු අඩොහා තකෙති කාහිනුන්න ලෑදේ ඒගේ තෙරේගා ගිනෙයි දොගුවරින්නේ ආද එනංගාතික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි වමන් යෂ් අන් දික්රි රහ්මානි නුගය්යිද් ලහු ෂයිතානන් ෆහුව ලහු කරීන් අල්ලාහ්ගේ zikra දුරවා මිහුන්ගේ මච්ච තිමන් අල්ලාහ් ෂයිතාන ෆා කරවා මුවේ ඒ ෂයිතානා වාහුෂි ඒනය එකුවරියෙක්ගේ ගොතුගේ ආද මීන් අල්ගොන් මෙන්න සාෆ් කොන් එංගේ මිදනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය නුකියමන් තෙරිවේ උරේදේ මිහුන් එකුවරින්ගේ ගොතුගා මිවනි ෂයිතාන ඒ ෂයිතානා ඒනා එහි වෙදේ ඒනාගේ කන්තත්ත ෆහිකොද්දිනු මට්ටක එයන් ඉබ්නු තයිමියා ඉෂාරා කරවා මේ විදාලවනි අස්ලු මේ ෂයිතානා කියමන් තෙරිවනි නුබා නුලෆාකොන් උලේ මිහුනෂි الشيخ إبراهيم أحمد ade algon men mi wahaka bina kurum midani surat al baqara ge sateka devana ayatuga Sulaiman ge faana na bihe gotum mi aswa wahaktavuge macca adi eya guligen mi mihun bunamun anani Sulaiman ge faana sihuru heduma gulume ve ebuna bunuma gulwa fa algon men mi wahakta mi dakkamundani kuri program ga algon men nuta kurin algon ge ishare kore fa uti فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اي ميها اميها گامبي ميها دمد وكرانه تكتي ادكلونگه كيبن ابا ميهون دسكون اولي اي واهكن algon ishare ko fornan ade aila rula varikurumuge wahake fahu den hagegatuga mi ayatuga ishare kofam yonani wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah මෑන් අල්ලාහ්ගේ ඉස්න ෆුළුම් මෙනුවී එව්ස් මීහකන් එයින් ගෙල්ලුමෙ දෙවේන බයකන් එමීහුන් නොවේ ආද මිතා අල්ගොන් මෙන්න මේ ඉෂාරේ කරවෙනි සිහුරු හදා මීහුන් ඒ සිහුරු හෙදුමුන් ඒ සිහුරුගේ ගෙල්ලුම් හගීගතුගේ එමීහුන්ගේ ෆරාතුමෙ සේ ගෙල්ලුම් ඒ දෙවෙනි අල්ලාහ් එකම ඉරාද කරවීමයි එහෙමම එයි එමීහුන් ඒගොත කන්දත කුරුමන් අල්ලාහ් මග්ෆහි කොත් දෙවෙනි එකහ කන්දත මේ වාගොතගේ හගීගතුගේ ඉන්සානාගේ දිරිඋලුන් එන නුබෑගොතුගේ බිනා කුරම් බේනුම් වෙජ්ජකම වෙජ්ජියා එනේ ඒගොත අල්ලාහ් මගුදක්කවනි ඉන්සානා ඉඛතියාරත දෙවවාෆති ඒ ඉන්සානා ඒගොතුගේ උලෙමුන් දාන මිරේස් මෙහා හිසාබු වාහක මෙද කොණ්ඩාලා වක්වනි ඉරාත් කරවි අමාද මාරේවස් මේ වාහකගේ නොලිමි බෑක් බද්දලුම උම්මීද් කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් හුෂේලු වි අෂේඛ් අද්දා ජමීල් ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආමිනත් සූනා උෆෙද්දී අලි අද්දා වස්ලාම් අලයිකුම්